Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. RT kanalındaki Gaudiya Güngünden programması bugün de size selamlar. Stüdyada işlerim ben Alona Terzi. Misafirlerimiz Şansora stüdyamızda karşımızda bulunurlar. Hem size de sevgili dostlar teklif ederim. Bugün bizimle birlikte olasınız. Çok meraklı hem çok faydalı bir programımız bugün stüdyamızda olacak. Hepsinize teklif ederim. Daha uygunca yerleşersiniz. Bir iki kapımdan sonra yine stüdyamıza döneriz. Sevgili seyirciler, söyledim hani çok meraklı hem faydalı bir programımız bugün olacak. Çünkü faydalı hem meraklı işler için bugün lafımız gidecek stüdyamızdan. Bugün bize misafirlikle geldiler. Misafirler Kazaya köyünden bir genç aile anıları kendi işinden, kendi hizmetinden, zahmetinden savaşıyorlar. Bizim yaşamamızı yapmaya biraz daha faydalı mı, daha güzel mi? Onlar bu işler için bugün elbette anlatacaklar. Fyodor Perçamlı bugün stüdyamızda misafirlikte hem onun karısı Yelena Metlitskaya. Zaman hayır olsun sevgili dostlar, hoş geldiniz stüdyamıza. Fyodor olmalı başlayacağız sizden. İsterim seyircilere de söylemeye Yelena Rusça bugün laf edecek. Fyodor'la laf edeceğiz Gagauşça. Çünkü Yelena anlar Gagauşça'yı ama biraz daha zorca laf etme ona Gagauz dilinde. Onun için bugün programımız iki dilli olacak. Fyodor söyledim hani sizin aileniz meraklı hem faydalı işlerle zanatlanırlar. Dil çoktan bize de belli oldu. Bizim redaksiyamıza belli oldu. Hani siz zanatlanırsınız meyve kurutmasından. Bu faydalı işleri yapmakla ondan kara neyle daha zanatlanırsınız elbette siz de anlatacağınızdan. Nereden geldi fikir meyve kurutmasından zanatlanma? Söyleyeceğim öyle karantinada biz oldu bizde karantinada zor vakit. Biz düşünedik hacayken naş yapma laf sırasında hep hacayka bana dedi hadi git o yana git yapıcıkta Avrupa kazanma. Sen de git kazan birkaç ruble geleceksin daha doğru da bulcu suçunu naş yapma rubleyle hani bir iki de gümüş orada kazandığının geldiğinin onu niyası kullanma. Ben hiç istemedim. Necdim'e gittim Taylar'da bilem nasıl o kazanç o yanda semyadan yıraksın o değiliş. Da ben ta o zaman açan gittiydim Taylar'la Rusya'ya gittim Avrupa ben anladım hani o iş değil benim için ben isteyim olma semyamla Necdi evlenmişim genç aile hem durma ailenin görmence uşaklar ve anlama o bütün dadını yaşamın o bir şeye benzemeysen oradasın semyan barda o bir şeye benzemey. Ondan da biz ben istedim zanimatçı olma yanıyla yanı kurutma dem var elimizde baba zanimatçı olay hayvanını alın dem bulacağız spros nesçiyiz birbirlerimize ince dayak. Geçti bir parça vakit ben ta plan koymadım kendime. Ben hacayım diye hay zanimat olacağız sufa fruktlan. Ben diyeyim ben bilmem nasıl onun nasıl ince. Hadi orada diye короче biz alırız bütün proses весь бизнес на ключ da orada anladılar nasıl bunu yapma. Ben kayıldım necdiyim ben bileyim ben hani ben karım fikirli önce de ben hani boşa rubli sabıtmayacak yediki düşünecek bereket yapacak da hacayka короче buldu kanalı buldu kişilik kim zanimatsı olay böyle işlendi hani kim satıyor böyle işli biz aldık geldi bize de biz getirdik dekabrda oldu bir yıl önce biz animasyon olayız oldu çok zor işler hangisinden biz karşı geldik biz onu rişat ettik bulduk ucunu yaptık dikdeyiz ileride doğru açan geletip de zor momentlarda biz onu rişat değiliz biz takayı olayız elbette praktikada daha işler olur da zorlukları açıkladığının kendiniz biz bütün yılın içinde oldu o kadar bize incedeme опыты. Это
sen onu bir yerden satın alamayacaksın. Kimse onu vermeyecek prosta tak. Yer satın alasın da o tutmaya 1-2 копейка. Да, все, Джамани, это долгий путь. Зор bir yol Зор. elbette. Елена, у вас откуда возникла мысль заниматься? Ну, так Фрукты как я сушить. была в декрете, плюс еще мы ждали другого малыша, я понимала, что мне срочно нужно чем-то заниматься, и чтобы это приносило пользу, в первую очередь, нам, моим детям. Мы уже пришли к тому, что, в принципе, хотели отказаться от сахара, и эта идея с фруктами мне очень понравилась, так как детям мы очень редко даем фрукты, и они, в принципе, с фруктами на «вы». Вот. И мне хотелось, чтобы это было вкусно, чтобы это было полезно. Ну а сейчас дети употребляют Конечно. в детском рационе у вас? нет Конечно, да, сухофруктов? даже сам вот старший 2 годика приходит, просит: мама, дай пастилу. Но хочу сказать, что это не просто сухофрукты, это фрукты тонко нарезанные прям слайсерами, фрипсы называются. Да, да, Да. да. Сохраняются ли все полезные питательные свойства у этих фрипсов? Конечно, мы работаем при специальной технологии, мы сушим все фрукты и овощи при минимальных температурах, это происходит очень долго, какие-то фрукты сушатся даже в течение 2 суток для того, чтобы сохранить все вот эти вот витамины. А идея с пастилой? То же самое, пришла тоже через интернет. Также работаем по той же технологии, при минимальных температурах сушим, чтобы сохранить все витамины, чтобы был толк. Вот, например, сейчас у нас февраль, а вот у нас есть пастила клубничная. Вот та клубника, которая созрела в июне, вот эти вот витамины я даю своему ребенку и наслаждаюсь. Вы эту клубнику замораживаете и храните, или как этот процесс происходит? Нет, мы работаем в сезон. То есть вот был у нас сезон клубники. Мы заготавливали и фрипсы, то есть вот эту сушеную клубнику, и пастилу в сезон на целый год. Конечно, на целый год не хватает, надо брать больше, так как у нас клиенты, приходят к нам новые клиенты. Ну, растем, спрос есть. Но идея с пастилой для нашего региона на самом деле очень хорошая, потому что у нас яблочный регион, а мы знаем, что в основе пастилы пектин яблочный, поэтому Да, Да. очень хорошо. удачно Да, выбранный удачно. продукт. Федор, anlat bize siz ondan yani kur dersiniz meyveleri. Nil ta kur dersiniz? Ne ta yaparsınız? Meyveden kari biz kurudayız, yağını kurudayız, patlıcan, Zarzavatlar. zarzavatlı kurudayız, patlıcan, biber, lahana, kabachki, короче, Kırmızı çukundur. Kırmızı çukundur. Kurudayız, hepini kurudayız. Даже söyleyeceğim hani benim хозяйкама pek kolay. O yapıyor bir manca ile bir borç. Hazır kurutulmuş, sıvıda kolay. Da işine de bakıyor. Dil lazım soyma, kirleme, Az vakit yıkama. harcıyor. Da yetiştiresi çok iş yapmayı evde. O zarzavatlar hani kur dersiniz, onlar da bile ince ince kesili mi? Da. Onlar Onlar da ince benim- ince kesilip bir hani her birine yakışmıyor bir türlü kesme. Morku biz keseriz tombarlak. Nesti lanı keseriz, tence borca dine keseriz. Uzun uzun. Uzun uzun. Lana da Obisno- mı kur dersiniz? Lana da kurdayız. Da hipijene töle ko nesdes. Patlıcanı da yapıyorlar keseriz. Biz açın gideriz alma satın. Biz alırız onu sezonda her bir nesli alırız sezonda. Da biz ayırırız samı isleyli, samı güzelli, samı tatlı. Hani bizim açan biz onu keseriz, kurudayız. O sonunda vid, dat. Hani insan kemil gözlerle ye, sonra dadıp da kendisi anne yani destiline o ince ince görünüyor, öyle de tatlı. Hem vitaminler de lazım Hem korunsunlar. vitaminler Öyle de, da. angıları diyelim yerde büyüyen patlıcan da değil, teplitsadan çıkmış patlıcan. Doğru.
Здорово. Елена, мы знаем, что очень большая проблема для маленьких детей, чтобы они взяли и поели помидор, допустим. А эти сушеные овощи дети кушают, с охотой кушают? Овощи детки мои не кушают, так как совсем маленькие, 7 месяцев и 2 года. Но клиенты берут, дети постарше, у которых уже и зубки кушают, очень нравится. Помидор особенно. Кабачки многие берут в качестве перекуса. Это действительно очень вкусно. В тот же суп добавить, милое дело. Помидоры очень классно, можно на пиццу, на яичницу. Да, и мужики берут. Адамlar. Просто есть var adamlar, hani oturuyorlar, buluşmuşlar dostlarla, все, ayağlayız patlıcan kurutulmuş, все, pivıyla dinleniyorlar adamlar. Ага, böyle praktika da var. Да, да. Fedor, bana meraklı var mı öyle olduğuna yetmediğin size diyelim aldınız 200 kilo patlıcan kuruttunuz ama o kadar satıldı çok hani yetmedi. Ne bulursınuz ucunu? Nereden anlarsınız kaç kilo patlıcan kurutma, kaç kilo klubnika kurutma, kaç kilo alma? Biz bir yılın içinde bizde oldu praktika yani ne kadar biz elhamdülillah biz ne istedim. İlk yılın bizde oldu bu mesela hani yetişmedi. Biz уже biliyoruz hani dilam gelen yıla koyma dili ki o kadar 3 kat daha ziyade hani yetişsin. O yetiştiğini o kaldı o bozulmuyor. O hep öyle istekli. Biz alıyoruz vakumlu paketi. O kişiden, o поставщикten kimden alıyoruz, o kendisi veriyor her bir produksiya, kendi определенный listesine ne kadar dayanacak o. Vakit korunmak Да. Да, biz отходя от этого, biz ondan da listedeyiz. Diyelim böyle örnek aldığından kaç kilo klubnika kuruttunuz geçti yıl? Ya da kaç kilo patlıcan kuruttunuz geçti yıl? Aşağı yukarı. Hani kurutulmuş уже? Kurutulmuş. Наверное, клубника ne kadar? 10 kilo. Ama 10 kilodan. kuruduğundan kaç sıraya onlar? O küçük, o az kalıyor. O считай 15 kere kuruyor. 15 раз уменьшается количество Да, 15 kilodan kalıyor считай 1 kilo. Да. Süper. O zaman çok lazım size meyve tarafından. Да, çok. Biz buluyuz. В сезоне, açan sezon biz arayız buluyuz kimde var. Dadayız, yer beğenmezsek alıyız. Dadayız beğenmezsek almayız. Necdini açan o dil tatlı yok onun dadı. Da o büyük da o belli o tepliца da onun yok faydası. Onda yok ipi o полезные вещества. İpi vitaminleri yok. Fedor, zarzavat, meyve, yaxını dediniz, kuruyorsunuz. O neyse, o da öyle kesip mi, onu parça parça mı neyse yaparsınız? Biz onu keseceğiz. Они на русском называются джерки. Пивные джерки. Siz mahsus bu işçi Да, yaparsınız. прямо они так и называются джерки. Koyun eti mi, dana eti mi? Нет, филе свинины и филе курицы. Siz Öyle poka böyle. tuzlayarsınız onları, kokulayarsınız. Специальный маринад var. Здесь мариновать здесь, дуре маринадта, sonra da kurudayız. Своего рода процесс gene. Burada da var kendi nüanslar. Hemilik olmadı bizde. İli pek kuruyadı, ili yoktu dadı, ili az tuzu, ili çok yakarı. Orada da var kendi neseli. Kendi процедурасы, kendi этапларını lazım bakmam. Елена, принципиальный был отказ от сахара? Да. Все началось с того фильма, который называется «Сахар». Вот, как-то вот, когда появились дети, уже по-другому начали смотреть и на питание, и в принципе на жизнь. Очень много к чему мы пришли помимо сахара. Допустим, если какой-то продукт изготавливаете, но там нужно чем-то подсластить, что используете? Мы добавляем мед. Покупаем у наших же односельчанин. Производят мед? Да, у людей покупаем.
То есть Добавляя мед в пастилу, добавляя мед, фрукты, овощи мы сушим полностью без ничего. Вот помидор, яблоко, все, больше ничего в этот состав не входит. То есть сегодня потребитель, который захочет ознакомиться с вашей продукцией, он может быть уверен, что это самая качественная, самая натуральная. полезная Да. продукция, которая есть в Гагаузии. Очень много людей покупают для диабетиков, для своих родных, и там обязательно мед не должен быть. То есть есть тоже определенная категория фруктов, которые можно такой категории людей. Рынок сбыта, как обстоят с рынком сбыта? Вы сказали, есть категория, которая покупает для своих родственников. И так как я в декрете тоже, единственный вариант, который я нашла удобный для нас, это интернет. Мы создали страничку в Инстаграме и продаем оттуда. В дальнейшем, конечно, планируем выйти на магазины, расширить производство. Вот, ну пока так. Ну, насколько сегодня развита эта отрасль интернет-продаж в Гагаузии? Очень хорошо развита и развивается. Да. Люди уже знают, что такое оплата безналичная, уже более уверенно покупают через интернет. То есть если раньше боялись, то сейчас спокойно покупают через интернет. То есть проблем с этим нет? Да. Федор, башламадины bu бизнес varmış söyleyelim çünkü ofitsial orada kurum var sizde, biznes kurumu, hangisi zanatlanır bu işle. Ama açmadığını bu işi elbette lazım değil, az para. Оборудование olmalı, pahalı. Bu taraftan niye söz çıktınız üstüne? Yardımcı olduk neredense, finans tarafından size bir kimseye mi yoksa kendi kuvvetinizle mi bu оборудование önüne Biz çıktınız? açemizde zor vakit oldu da biz düşündük naş yapma. Da ben kategorически противdim gitme o yana. Da biz açan geldik bu bu мнение hani biz animasyon olacağız bu işle. Ne diyeyim biz styler заниматься adekvatıyla popcorn dışında заниматься olacağız pre-сезоне. Но biz anladık hani lям lибо şinçe getiririz lибо sabah pişman olayız. Hani getirmeden büyüdüm. Da bulduk para ondan aldık ödünç, bundan aldık ödünç. Da öyle zordan çekettik. Yavaş yavaş sonra gördük hani рынок boş, yaxşı заниматься olma. İnsan сынашай yavaş. Da исходя от этого biz уже ilerledik, ileri doğru. Уже biliriz naş yapma. Bugünkü günde necdene bugünkü günde если sen не будешь влаживаться в себя, то и у тебя и бизнес не пойдет, потому что влаживая себя, ты растешь, и за тобой прицепом идет и бизнес. Ondan kariyan zarzavat, meyve, kurdersiniz, pastila yaparsınız, ta kokuluk işleri de kurdersiniz. Buna nesi geldiniz, nesi kararladınız bu işi de yapma? Hem bu proses nesi geçer? Onu birden falarsınız mı, nesi yok kuruyor? Ben aldım, optoyu bazadaydım açan, aldım denemediğini kendimize. Da açan denedik. Lena, естественно, benim хозяйкам internette hep için gösteriyor da biz yetiştiremedik kendimize yapma, уже oldu zakaz hani ben de isteyim alma. Da вот этот весь процесс уже Ленка сама, она уже там занималась. Пожалуйста, Лена, расскажите нам, как Вот вы это приправами и зеленью начали заниматься.
Зелень, вот, как он сказал, мы начали для себя, очень вкусно, и многим понравилось, и пустили на продажу, так как люди просили. Но самое интересное, что мы зелень вот нарезаем, чтобы она поместилась в оборудование, а дальше ее храним в вакуумных упаковках. Сушеную. Да, сушеную. Но вот перед тем, как клиент у нас вот уже вот заказала, я должна отдать клиенту заказ этой зелени, и я ее через блендер провожу, чтобы сделать меленькой-меленькой. Так как очень многие не любят зелень, тем же детям, они же выбирают из тарелки, все это вытаскивают, вот, а так она не видна, а зато витамины получают. А лук, чеснок вы сушите? Да, Зеленый? тоже сушим и лук, и чеснок, и базилик, в общем, все, что можно, Со своего все, огорода. что полезно. И главное в сезоне. Главное, чтобы это был сезон, чтобы Сезон, это конечно, были там же все пик витамины. витаминов. Да. Да. А ягоды? С ягодами как обстоят дела? Малина, смородина. Ягоды тоже сушим. Тоже. От ягод большинство у нас акцент на пастилу. Ага. Но так мы сушим тоже. То есть- Мы сушим малину. Вот в прошлом году, да, сушили весной малину. В мае перед клубникой, да, брали мы малину. Нет, в июне брали клубнику. Ну, Ну, я сушили малину. сейчас точно не помню. А изюм? Изюм нет, мы Не изюм пробовали. Не не пробовали пробовали. еще? Мы пробовали его сушить, но оно очень долго сушится. Она сушится почти 3 сутки. И людям выгодно купить это в магазине, потому что изюм есть в магазине. Да, Ну, тогда, просто когда он это не свое такой, для он- себя. Он не такой в магазине. Его, как бы мы тоже можем быстро высушить, но у нас принцип сушить при технологии, которая сохранит витамины. Ну, виноград это очень долго, поэтому мы его просто не сушим. А какие еще фрукты, не знаю, экзотические фрукты какие-то сушите? Что из того, чего нету у нас, и вам приходится закупать или заказывать откуда-то? Цитрус. Цитрусовые Ананас. семена. Цитрус, кокос, ананас, кокос, Манго. манго, да. Ну, все, что доступно в Молдове, допустим, есть, экспортирует, импортирует. Вот, допустим, мы ананас берем именно в сезон, кокос берем именно в сезон. Вот сейчас мы в этом году попали в оптовой базе именно на апельсин гранатовый. Очень вкусный. И Это как гранатовый апельсин? Красный апельсин. Вот, Кра- да. Мы красный. же обычно привыкли к оранжевому, а тут красный. И он такой Да. вкусный, прям вот я вот первый раз попробовала такой апельсин. Сладкий, наверное. очень вкусный. Очень здорово пекисләніз занатланырсыз bu işler. Hem bana kalsa yavaş yavaş yaşayanlar sınашачıklar da bu iş diyelim kullanma her günkü yemekte kurduğumuzlar zavat ya da meyve o da gelecek insana vakitlan. Hani insan sınашacak da fasıl gelmeyecek gidip tükene alma, satın da yeme diyelim tatlılığın yerine bir kurduğumuz klubnika parçası ya da alma. Те şimdi ben size переводить просим. Ama допустим, teşen kivi yakışmıyor çok yeme, biz onu açan kuru deriz. Ondan insan yiyecek, burası da bir avuç. Da, o yiyecek, orada ne kadar vitamin. Sen onu yemesin çok, böylese yiyeceksin pek. Hem de pek çok ince onda vitaminler, ince kurutulmuş da bir türlü ama böyle daha çok yiyeceksin. Hem de aldan paketçayınca biz de satırız, onu paketlerde aldı, любой neste yanına gider, ince deme, ince за границу, либо как турист neresi dinlenme, aldı yanına kolay закуска dini, перебил свой аппетит, поел, и это и вкусно, и полезно. Bozulmadı bir şeycik. Bozulmadı. Kapadı, bir iki Al yedi свежий, kapadı. это размякнет, испортится и тому подобное. Bu gerçekten bu işin plusları hem iyi tarafları ama ben isterim tabi bir iş için laf etme. Fyodor, biz biliriz hani siz bu işten kare zanatlanırsınız da dağları paklamakla da. Bu ideya nasıl geldi? Çünkü bugün ne bileyim pek seyrik varınca bulma öyle entuziastları, angıları zanatlanırlar kendiliğinden dağları paklamakla.
anladın bu proyekt için? Projektti bu size dini, eksperimentti mi, nasıl ilerler? Söyleyeceğim öyle hani bizde ekmek sobasıydı. Kupçak. Da ben ona dini de o çırpılayıp cin kıymanacaklan. Bayla yiyelim bütün gün kıyas, ne kadar kıyacağım bütün günde. Da gittim girme internete arama, nasıl yakşı yapmadı. Tipi o çırpılı ben kıyım da olsun, ben yok kanayı da hacayka olsun, nelense yakma, soba yem de olsun kültürüne de doldurma onu çuvallara. Girdim internete aradım, buldum. Zakazat ettim, geldi, denedik, papayla, kardeşimle denedik. Olay peksle yani da çekti doldurma çuvallara da bir komşu istedi, ikinci komşu istedi, üçüncü komşu istedi. Sonra daha başkası istedi. Sonra bir işitmiş, bu işitmiş. İsteyeli çocuğum getir bana da. Pensiyonerler evde de ben ne zaman kıyacağım getir bana da de. Ona götüreyim, buna götüreyim. İnsan işle ben göreyim hani insan isteye, göreyim hani yakşı zanimatsı olma bu işle. Da çekittim zanimatsı olma. Dağlıyı paklarsınız şimdi kazan. Paklı şimdi kazıkta dağları bizim ardımıza pak dağ kalay. Lesnya da выгодно, bana da выгодно, benim услугам gide. İnsan da volen. Hem de lesnikte da volen hani dağ kalay pak. Olmayacak da pajarlar hepeci. Hem de insan açan yazın çıkacak, ilk yazın çimene dinlenme olacak pak dağ. Yakışacak o dağ içinde gezme, görme. Orada şimdi Sirel değil ağaçlı. Da o hangisi Sirel değil de hangisini kesiyorlar, onu da biz alırız. Bir tarafa da kıyı sonuna yapacağız orada. Dağ içinde kıyıs yerinde. Ben isterim size söylemeye bugün sağ olasınız hani bulunduğunuz programımızda isterim hani bu koyulmuş temele işler gitsinler, ilerlesinler, getirsinler ailenize gelir. Hem önce bir söylediniz hep her zaman birlikte kol kola siz bu işlerden zanatlanasınız. Hani bu optimizm hem bu diyelim istemek, ileri gitmek her zaman aranızda hem ailenizde olsun. Sağ olun hani bulunduğunuz stüdyamızda planlar da koyulmuş niyetinize işler de elbette ilerlesinler hem gerçekleşsinler. Sağ olun. Saygılı seyirciler ben isterim tabrikeyi söylemeye hem akıllarınıza getirmeye sizin de hani büyüğümüzde misafirlikte bulundu. Bir genç aile Kazaya köyünden anıları kendi yaptıklarından kendi her günkü işinden gösterirler elbette bize örnek hem savaşırlar bizim yaşamamızı yapmak daha faydalı hem daha güzel hem nice laf gitti bitme programının sonunda daha pakta. Büyüğümüzde misafirlikte bulundu Fyodor Perçamlı hem Yelena Metlitskaya Kazaya köyünden. Size de saygılı dostlar diyelim sağ olun bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmalar alın Gerte kanalında.